Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Asigi video se koi TVS ki company degi haiba tare koi RTR 310 aina koi gi 310 RR gi magi neck version da haiba tare ko gari se adumba makhal gi gari ama nong na koi India da launch tawgiba matung da haiba tare Manipur da koi dana jik yor khoda ngairi ada mem sigi video se hawdagi na loy phau yeng bio ai sigi details se ai riding koi review di ai picture roge maram di ngon da kitang kudong sa da lai re aduna koi adum na to riding gi video yeng bi kai koi brother Johnny gi channel satpio adu dum magi da tum phajana riding gi do comfort mem dum magi da khana share to ne ado ai gi just walk around to roga details magi sing da mem kitang share to jar ken semja video ni go ado ya mai matam ghar julia pore go video se ado ai zik tam na sum mem gi damta ai tare video se tam semba mung hawjarage ado hawrase si video se ado mem video se hawdre mem subscribe to the yorga this channel se subscribe like and share so tausan biramo go ado di hawrse go Haji akoi gi gari sigi magi an bada gari sigi koi price har kan da koi mani gari se koi India da showroom price ai bata re mase akoi gi 2 lakh 40 to dagina akoi gi 2 lakh 60 34 phogi ranges maina phangani ko ado around on road koi nearly 3 smagi sigi me lakh do male ko ado magi koi gi sigi magi showroom contact details se aina description dum hapsara magi ko ado dum contact to biro ado details sambi be yagani ko ado si se koi gi magi dimension ai kitang mem da dimension kitang share to jang dimension je koi gi wheel base ha betare ko sigi magi wheel base se koi gi 1350 muki mm gi sang da smine lagani ko aduga magi seat height sigi seat height se si je koi short rider su dum di ka tara yamna adum comfortable oina dum thowa yabagi khudong saba lai ko haidi magi seat height je 800 mm khotane bo ko aduga magi gari sigi magi cup weight have tare cup weight china only 169 kg smile lai gani ko adu gari sigi magi design se dum yeng biro adu kimatik yam unique over design ni ko yeng da dum hek yeng dum ngaw ni ek yeng guys tongan gre ha tare handa ke pasi makhalam tawre tare ado ay sigi magi koi gi engine gi specification da ay pet apna kitang hajar ke amasi koi gi bsp se koi gi 35 koi gi bsp ni aduga newton meter sina koi 28.7 newton meter gi sang da lai aduga magi engine gi cc sina koi gi 312 point koi something smile lai ko aduga cc je aduga ma se single cylinder ne liquid cool oi doni ko gari cha adu sini magi engine gi keno haragadi specification haragadi aduga somda koi gi mamang lom dagi dum han hawse mamang gi look se smile tawni ko look se yengba yam phajai yengba yam nungai habitare si yong sida RTR 310 ana thare ko sida si LED ngata ni ko aduga sisu koi LED ni aduga sina DRL ni ko moi sele ai pet on to jara ke ko kimbiu sini magi DRL je on to ri ni yengi je jumaina ugani aduga front gi look se smile lagi ni ko madi magi sigi design je si yellow da smile yellow greenish kitang sang ko adu si try everything smile yaure
sumai lai adu magi sigi front gi suspension jo adjustable oi go adu USD type ni koi upside down fork sumai lai go adu magi mamangi part sida lakpa kanda koi gi sigi alloy se black ore ni adu magi Michelin koi tire ni go silaja adu magi tire gi size na I hapet yang hajar ke tire gi size se 110 by 70 or 17 inch ni go aduga sigi disc brake sina koi 300 mm gi sangda saw record adu saw so adu reflector yaw sare sina caliper si lejare go smile aduga sigi magi element jing yang bada dum yam phajai go yang bada magi happy ba keno sing je aduga sim yang bada so koi fit and finish ha batare go sigi adum yamna section na koi panel gap ka ji kyam kana u de bu yam kana adum phajai ba gari sigi to and fit and finish dum yam mong tai aduga gari da koi gi yan han boy na ha batare koi gi seat se sida koi gi ventilated koi gi hit AC gi type da koi aying asa control tong na ba sigi keno sida moi gi adugi keno su play bu ko facility jo aduga magi chassis se sigi hyper spec koi gi sida keno mane koi gi iron addition koi aluminum gi type da ani se combination da smani yawe go adi color se koi gi engine gi keno se moi gi paint che koi gi black the loi layer ni ko aduga sina mono shock ni maningi suspension je si adjustable wire ni ko se smai na u ni ko side gi yung kan smai aduga mu side lom da sum yeng bol wire kan da moi maning lom da mu lak seke adu side lom gi si da Apache na si thare ko adu hai bu gari si color option ahum da phangani ko adagi variant jo makhal ahum ne lai si ko adu sina looks ko gi from back side ha batare back side ki on se ko gi maningi passenger gi pillion gi seat se smai yam kana di sound ko du su dum comfortably dum phamba ya bi keno je dum lai na hai adu sina maningi grab handle adu sida ho bu ga yar se koi pochai sida da top box ko gi koi touring chapa kana kai pun ba ko pun waina na ba ha batare simegi light chong smile le gani ko adu sigi brake ki magi to one by unique ha betare ko si koi kitang pressure brake to kitang kan na fa tar ga dis light cha koi gi kena tor kane ba koi gi khangan ngan ba ha betare ko khap pa ha betare adu mai tawe maram di sai gi amung mut koi gi amung ngan faina tor ga di mi ngon da hena kena tawi da ko hena appealing oi ba adu si su silere si koi gi atai da dis da mathak ta hapna bani ko sigi kenos indicators adu sida di makha da koi gi tire hagar sida dum plop yaur ga leire ko adu sini adu sigi magi sisu koi gi ka tare mai hapai ba accessory ha budra kai sigi parts ju jamna kana ba kenoni ko tire si yam phajai yam brightness yam phajan le ko sigi tire gi size ju habet hajar ke sinamu 150 by 60 or 17 inch doi lai ko si jo adi sinamu mamang na black white sinamu yellow oi re ko adi sina 240 mm gi sang la magi koi gi saw gi sang je mai lai gini ko adi sina mai keno le silencer ha bitar asngari di yang ti phajare nai re ha bitar si yam thina timan lai gi do bo gari male adum nam thina kano taw ko do male ko yang biu to adu kimatic adagi ground clearance dum fazna wang ko se TVS racing ana fazna thare RTR tit pen ana aduga sigi sida akoi ge pedal shifter yaw ko do ni ko se sini aduga je khoi gi magi sigi TFT screen je ko se 5 inch la ni ko ai habit on taw jar ke ngan jar ke smaina le ni indicator me am je neutral the tau gi full engine gi light gi ABS ki si ABS yaw ko ABS
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯗꯤꯡ ꯃꯣꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯥꯏꯗꯤꯡ ꯃꯣꯗ ꯃꯈꯜ 5 ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯔꯕꯥꯟꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯨꯠꯂꯤꯁꯦ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯐꯨꯌꯦꯜꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯗꯣꯃꯤꯇꯔ ꯇꯣꯞ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯔꯦꯟ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯟ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯗ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯔꯥꯏꯗꯤꯡ ꯃꯣꯗ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯥꯏꯗꯤꯡ ꯃꯣꯗꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯔꯥꯏꯗꯤꯡ ꯃꯣꯗꯁꯤꯗ ꯑꯔꯕꯥꯟꯅꯦ ꯔꯦꯟꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯅꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯃꯈꯟ 5 ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯁꯨꯄꯔ ꯃꯣꯇꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯄꯤꯔꯦ ꯀꯨꯂꯦꯟ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯇꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀ꯭ꯔꯨꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕꯇꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯕꯇꯟꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯖꯥꯔꯠ ꯂꯥꯏꯠꯇꯨ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯖꯥꯔꯠ ꯂꯥꯏꯠꯇꯨ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯠꯇꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ 1 2 3 4 ꯑꯦꯗꯖꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯤꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯒꯤꯁꯦ 1 2 3 4 ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯗꯖꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯐꯤꯆꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯍꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯨꯜ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯦꯄꯥꯆꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯄꯥꯆꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯗꯨꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ TVS ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯔꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯪ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯞꯄꯤꯌꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯔꯒꯅ ꯁꯤꯠ ꯕꯦꯜꯠ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ